دستورك ما كزاغونك وما فين كردان ناس نكا ظلم مستمع لسر كردان رانكا ما فين كردان بياسا ودستور جگير نكا چه دستورك سيفيل وديمقراط ونويا هفسروك دم بارتيه جي پرسيار جدا صلات وجواكي تكتن گلو دگل كردان لحفدكن يانا دبنا دوستو يار يان جي بردام يدنا خرابكاريان خولد جي كردا كبر سوي بدن لی دنیا زیادتری 6 میلیون کردان هنه زوربای آوان لباکوری کردستان و ترکیه دجین. اول 100 ساله لجیر دستور کودتای یا سال 1982 ما فین وان دهنه خارن. لسر زمان کردی کرد دهنه اشکنجه کردن و زندان کردن و کشتن. تنی جبر سترانه که به کردی تانسیون وارد بیتنو کردان دکوجنو لعردی دادن. کی هیا برسوی بدت؟ کی هیا بپرسید؟ چه دادگاه هیا؟ وان توان باران دادگاه بکتنو هر کس بگهیت ماف خوی دستوری و یاسایی بوچی هر کس ماف هیا لی ترکیه به زمان خوباغ وید بخینید رابط رونید جلد خل برکت بوچی زیادتری 3 میلیون کردان لباکوری کردستان و ترکیه حتی روجا افروکجی ماف نینه بکردی باخون دانستان دنبکن جلکت کردی بکنه برخو و بیجین ام کردی اری به دستورانی یا کو اردوغان جد بیجیتن مافین کردان ده بهنه دان امکان تدایه جهجای عبدالحی اوکموش سروکی کمالای شورشگر و دموکراتین کرد جه آمده دپرسم جای عبدالحی تو بخیرات یا کردستان 24 روجاوا ترکیه داگیر کریه بنویساندنا دستوره که دموکرات سویل دستور دموکرات سویل مافین کردان ناس نکد دستوره که نویا دستوره که دموکراته کرد ده قبول بکن بگویم مکزگونه که مافین کردا د دورا دا مسوگر نکه د مکزگونه دا مسوگر نکه بگویم او مکزگون نه مکزگونه کنویه اول ترکیه شخوش د سال 2002 دا گوا AK Parti bu دستهلاتدار بریا به دستهلاتدار د خبات خوی هلبجارتنه دا جی قالا مغازگونک نو یا که 1982 دا جالی هزن لشکری و هاتی آماده کردن جبو گهرتناوی و جبو مافن دموکراتیک و آزادی و آرامی و حتی یا آبوری بین هوله قالا گهرتنا وان و مغازگونه دکر و بوی آوه جی هات بود سلطدار ترکیه لی حتی اینها بجارا پروی مکزگونش خو هاتیه گوهرتنجی یا 1982 لی مافین کردا تجاری نخستنه روژه و مافین کردا حتی ناوی کردا مسوگر نکرنه مکزگونه دا نبهارتنه و نهاجی او قالا مکزگونک نو کدکن قالا مافین کردا آن ناوی کردا ناکن جبرویه که جی گر مافین کردا مسوگر نبه او د مکزگونه دا جیه خو نستینه بگومان نابه مکزگونه ایجای عبدالحی چار خالن سرکی د دستورات ترکیه ده هنه خالن دست بکینه کمارا ترکیه یک زمان یک نتوه یک ولات یک آلا به طیبتی خالا چاران تکزیه لسر پاراستنه هر سی خالن پیش خود کت به هموار نکرن و نگوهارتنه خالا چاران ج دستور ترکیه هموار کردن دستور ترکیه به وطن بیت که وطن بوچیه و برجواندیا که خالین مکزگونه همی بین گوهرتنجی گر خالا چارا کدوه او کسین که هم به همولاتی لترکیه به ترکیه گر ev خال neyi guhartın xalın ku hene hemmi bu gehrinci bevate diminin ev kesin ku behem velatiye Türkiye bin Türkiye bejin Türkiye şu diseri da ev inkaru redda kurdaye jiber veye ke ger ev xal neyi guhartın u neyi nikaş kirin beguman guhartın ama gazegon eji bevate dibe
هێژای عەبدولحەی یا پرسیار ئەڤەیە تو وەکە سەرۆکێک کۆمەڵە شۆڕەشگێر و دەموکراتên کورد جێ ئامادەت گەلمدایی gelek saziyên sivîl li Bakurê Kurdistanê Tirkiye hene partiyên Kurd hene partiyên xwe weke demokrat nîşê didin partiyên gelemiperiya Tirkiye dîsa dihên behsê mafê Kurdan û guhertina ana yasayê dikin ku mafên bingehînên Kurdan têda bihêne cêgîrkirin hûn çawa dişên van zext û fişaran li desthilatê bikin mafên bingehînên Kurdan her çi nebî di zimanê Kurda neteweya Kurda di destûrê de nas bikin hûn ê çi bikin hewa çi plan heye Bêguman niha serî de ez vê yekê bêjim ku li Tirkiye nîqaşa makezagonê di çi di parlamentoyê da çi ya serokkomar çi ya opozisyona Tirkiye nîqaşekî ciddî ya ji bonê makezagonekî nû tune ye niha û di vî warî da jî xebatekî ciddî jî tune ye ev ya îşgalkirina rojevê ye li tiştekî niyetekî wisa samîmî tune ye li Tirkiye hemwelatiyên Tirkiye hemmî tevî Kurda jî ji carekî xistine tadeyekî wisa bi awayê aborî herkes ketiye heyra debara xwe rojeva Başa demekî tu wiha dibêjî hêja Ebdulhey mesela demekî tu wiha dibêjî aborî da hene ji bo siyaset viya îşgal bike madem tu wiha dibêjî hêjaya Ebdulhey tu dibêjî niyetekî tune ji bo guhertin û hemwarkirina destûrê lê Tirkiye Kurd lê Tirkiya zêdetirî 30 milyon însanan e 100 sal e zimanê wan neteweyê wan stranê wan axiftinê wan kincê wan qedexeye biveye Kurd li ser zimanê xwe dihêne kuştin û eşkencedan yê ku bi Kurdî ji wan diaxivîtin diçîte guhê wan tansiyona wan radibîtin Kurd çawa dişên mafên xwe yên bingehîn bê yasa bê destûr li vî welatî bi dest bixin bi çi rê Bêguman Kurdên Bakur niha ji bonê bi destkeftiyên mafên xwe bi taybet jî zimanên Kurdî ku bibe zimanekî fermî yên duduya bi taybet zimanê Kurdî ku bibe zimanê fermî ji bo vê xebatê jî tercîha xwe li ser siyasetekî legal demokratîk û meşrû vê tercîha xwe kirine û di wî warî da jî tekoşîna xwe didin di warê siyasetê da lê ev yek ji Kurdara êdî elzeme ku Kurd li ser hinek xalên xwe hemî bi hev re tev bigerin û van daxwaza van xalê xwe bikin ku di serî de Kurdî bikin zimanê fermî yê dudiya li dewleta Tirkiye di vî warî da mixabin hêjî Kurdên Tirkiye awayê ku tê xwestin nehatine xwe neanîne wê astê tenê li ser ziman ger bi hev re tev bigerin çalîtiyê xwe meşrû yê Kurdên Bakurê Kurdistanê nehatine wê astê sedem çi ye mesela ez mînak ji te re bêjim lê Başûrê Kurdistanê ku bûye xwedan statûyek herêmeke federal e perleman heye hikûmet heye sala niwatoyêkan gava serhildan çêbû xelkê Başûrê Kurdistanê kêmtir bû ji 3 milyonan 3 milyon Kurdên Başûrê Kurdistanê rabûne serxû serî netewand heta ku ev mafên ev rûke heyî bi xîna xwe bi xebata xwe bi îsrara xwe bi çekê xwe bi dest xist lê Bakurê Kurdistanê zêdetirî 30 milyon Kurdayet hey eger her yek li cihê xwe bêje nexêr desthilat natirsa mafên Kurdan yek bi yek bide bûçî hîn nakin eger çi ye Niha Kurdê Bakur di serî da piştî ku Komara Tirkiye ava bû Komara Tirkiye bi pergalekî wisa bi ser Kurda da hatin ku di siyasetekî asimilasyonîst bi ser Kurda da hatin ku gelek bajarên Kurda weka ku tê zanîn ji Kurdayetiyê dûrxistin Kurdên Bakur di serî da divê li ser neteweperweriyê karibin tev bigerin
ne bi avayê ne bi olî ne bi mezhebî û ne bi îdeolojîk vana hemiya karibin deynin kêlekekî tenê li ser daxwazên kurdayetiya xwe û daxwazên netewî gava daxwaz bikin bêguman ew ê jî wekî Kurdê Başûr bi ser ketana lê mixabin dewleta Türk di serî da ew siyaseta pergala siyaseta asimilasyonîst di pergala perwerdekariyê da di ewlehiyê da di siyaseta xwe da û di hemî karê xwe da red û înkara Kurda ji xêrê wî jî bi zext û zora li ser Kurda bi qedexekirina ziman û çandê Kurda vana hemî bi ser Kurda da ku meşandin Kurda bi awayekî Kurdê Bakur ji netewetiya xwe dûr xistin salên paşî Kurdên Bakur salê paşî ku ez bêjim piştî hefteyê Kurdên Bakur hinkî zêdetir bi awayekî ji xwedî derketnê birêketin û niha jî wê yekê domînin lê hê jî bi qasî ku em dixwazin bi qasî ku divê bigîştana li ser xalên netewî daxwaza xwe bidomînin hêna nehatine wê astê mixabin nehatine wê astê Kurdên neteweyî li Tirkiyê mane li Bakurê Kurdistanê hêja Abdulhey bi Kurtasî Kurd mane yên neteweyî ji bo Kurdbûna xwe ji bo neteweyê xwe ji bo axa xwe her tiştî bikin belê yan ne bêguman Kurd mane û ew ê bi ser kevin jî lê mixabin ew tiştê ku dewleta Tirk heta nîna bi ser wan da aniye gelek zext û zorê ku bi ser wan da hatiye bûye sedemê neserkeftina wan lê mixabin bi her awayî Kurdên Bakurê ku neteweperwerî siyaseta xwe dimeşîn û doza mafên netewa Kurd dikin hene û didobînin û ez bawerim ew ê bi ser kevin jî بهي هيفيه هجا عبد الحي وكموش سروكي كمالا شورشجر وديمقراطيين كرد جامدتو هل هبي وبخير هاتي